KISII FM radio na KISII FM digital na ende chinga kichingia twiranire kora kumanyia une timu ya Shabana egendete okoria buya chinga kiboigo umupira o National Super League gwikira mweli ritko ria Jumamosi ase ebiti kolende muna botambe elieta Jacob o ngerie kucho manyaribaro original na Israeli botambe chenkoro kwa Stacy miruka aka mama yao mwenye anasema nina happen kuna sports hapa na ndo mete after 17 years miaka 10 gobera isiko miaka 10 ngapi 17 gobera isiko miaka yonsi pi imagine goswabo nigase top league ya Kenya yes gocho gochene bintebia kabisa ninyorete kero esabari etwanya korete gari megetikia Moi Sports Center Kasarani Nairobi asobunyango Division 1 playoffs ase Shabana ya gosoli na mwatatu adreni ya tirete kero ki penalty ya soete tu atete kuligereria akinya saya gatwanjira kabisa bora makoro ekero munya kuligereria gikiti mukira gosoli litikoria Jumamosi ekero mupira yiyo gikero mweli ndicho mwatatu United giko sona marashuga Migori Youth giko soli na MCF Naivas giko sona Viga United Gusi FC giko soli na Muranga ano manganare Gusi FC chiko sona Muranga imigetikia wendo ekere ko nyuro Muranga ya nyikora Shabana chigoli bera sema imigetikia Shakaola obetel Shakaola St Sebastian Park ekanyikora bono na ekere ko ligeria e beef nero gati ya Gusi na Shabana ase bono iga abatuteria bange bangere gotebia Gusi FC onye batagete banyore ugusangereria which ticket asobonya kwa National Super League next season 2023-2024 Oikabanya ikore Muranga osebanya rusie edro. So what if Muranga ikore Shabana we ikore Gusi FC? Does it mean batiotereri mbago choko so support your team ya Gusi FC next season? Eba arorenga adake Gusi yabwatoka ya kuchibesa. Yabwatoka. So Gusi FC tafadhali. Tema igor nansi. Kendiga zibara kore. Shabana they win or they draw. Toko jaso mupira Shabana na Kisumu Stars. Mupira ganyeri sana. Mupira ganyeri abantu barachibekire sana. Ekari ko gwatu ko bana nde show na quality ki. Nere megeti ekyo. Batendo biya egetigia shikyo mupira kerekana nege show kerekana. Uko sanga linkolia kishiringi kimibere VIP na 100 igare gura sengaje tekobera. VIP na sengaje tekobera. No kama mimi mama yao. Inje VIP jira yo na ikaranze no muntu ore kanisa umupira gwa kumupira uye kumbira no gotogia. Igo okonyora G6. Yes. Egendo twara ko nangelinga makoro umupira uyo. Ogere akangena bechinjugu banyore biasara. Bayitire giti ali sana. Abantu bakonia make no bale banyore biasara. Abantu bakonia bechi hoteli mbalimbali biashara bana boda biashara. Na ramba kendage chake koletu ali gwetana niwa. Ngire mbura yatu sana. Kaboli ngayinga ye chahere kofi. Kawe kaletu kwa mandashi abita. Kabisa. Ama genaga ali nigonge bi. Naande ko make sure igendura rana ande kiya kabisa ngeri in fact nonya na bamura bari bamura na baswati bari konyora batara abantu abange banyere Mama ito chigwete yakwa nyore soulmate ya ke omuntu nabere gorya matuko nero igo abange na bari ukinyo maki abere gwete robiro Shabana uko sabako itongo lima akoro ndo cha bana siasa bangire gosoa politics abana siasa bangire siasa ya chakere biya abana siasa bachira setim okonya iyere biya lakini siasa tokoreki tuweke kando tobeke ogotiotereri umupira obebosio na rie timu era koreki era kin okobolete siasa Jacob wachira na siasa yako na chini bwate yane ole to mwasa compete who is who kabisa gogo chake yote binti na rura 50 jente na rura okwa endowment nayo okolikende gionse ko tayo usini china ba ete yere to ogweta no konge hapo sasa na ndikuira ni timu maiga gokorera Gor Mahia tunakuja FC goja tore FC Leopards chingwe be prepared na nere ya babandi neji sosa hii wingine kina ulinzi Kenya Police chionsi pino chile but not tisa 10 mtake tutara kora tikankuba nyina wekirega yes jedwali je ulizo maswali ete bogo sema seria National Super League Shabana FC the Glamour Boys aka
bamanyika ntibuna tore bobe Yes. nigetangane na chi point emero getane ibere 70 points igere 2 points ahead ya timu ya Murang'a Seal eyo era number 2 na 68 points ekero tukorigereria timu ya Migori Youth era number 3 na 59 number 4 Mara Sugar na 57 Naivas number 5 na Nibwata 44 ekero Gusii era number 6 na 44 igo ejuna chitimu chirichi tatabe top 6 yire igurugari lakini so far so good Shabana Boniga either Edro or win abedro teko bangia mono teko bangia chigoli Gusii FC machani ko chigoli sato inye ko chigoli Murang'a itatangulia so far so good vijana wa nyumbani Shabana FC mujitume sana aba muraba samyoko tore bobe yes. The Glamour Boys manze litukoria Jumamosi imeya Gusii Stadium tigango ebe win ekera aba muraba Kisumu All Stars bagocha nima the fans nanda akere kulie jako fans igal players abage bagotebana sometimes fans ekero bayiba ogotiotere kolikole geti iko ko ba motisha yigo fans ikala ali geti morosa gotiotere right piga hiyo drama kabisa. Okay. Asante sana mwanchoma tikali enkali mugusina KISII FM 94.1 no tukora alia kwene kingengo yetu akoletere masemo ase amashabiki alia tanyari kurwanka aikirane litukerio ime yegetikia Gusii stadium inde kwene kinga amangana kwa nyora senjere weekend kero no butambe to kotani goturi mutumu muko gwesa akonya kubati kurumega mnesi twagotebye getekenekia getegensu twagotebye KISII FM 94.1 tigesi kama state house ndagerenya kwa sabuna bona gosebi yansuni gobikurwa bye bye, wacha tukutane siku ya Jumamosi kuchakira chini saa 5 achia mambi turatangane mapema kuna basambi tena Jacob Ongerie kuchi umunyari baro regional side muchikoro miruka na ndekuno sports mama ya